Mpamagara Ira niko nitwa. Yavutse kwa 18 Ukwakira mwaka 1960. Ubaka afite imyaka 34. Ni umukinnyi wa filimi z'intambara. Yavukiye i Buruseli mu Bubiligi. Abari naho kurira. Mwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo. Kanda subscribe maze ukomeze kubona amavideo yacu avuga ku basitari mwagiye mukunda mu mafilime agiye atandukanye, ndetse mumenye n'amafilime bagiye bakina kugira ngo niwumva uyishaka uze kuyireba. Jean-Claude Van Damme, papa yamwandikishije mu ishuri rya karate afite imyaka 10 gusa. Ibyo bikaba byaratumye Van Damme agira umukandara w'umukara ubizwe nka ceinture noire na deuxième dan. Muri uyu mukino byatumye anitabira amarushanwa menshi ya karate ndetse na boxing. Van Damme akiri ingimbi yegukanye igikombe cya shampiyona mu biro by'igihugu by'i Burayi by'ababigize umwuga mu gukina karate mu mwaka 1979, ndetse byabaye icyubahiro kuri federasiyo yita kuri uyu mukino wa karate mu mwaka 1978. Kubera icyifuzo cye cyo kuba umukinnyi muri Hollywood byatumye yimukira muri Amerika mu mwaka 1982, ari naho yakoraga amafilimi menshi. Jean-Claude Van Damme afite ubumenyi muri karate, kickboxing, muay thai ndetse na taekwondo. Van Damme si umukinnyi gusa, ahubwo ni n'umuproducer akaba n'umwanditsi. Uyu Jean-Claude Van Damme yagiye akora amadivorce menshi, aho Jean-Claude Van Damme akaba azwiho gushaka abagore benshi ndetse no gukora divorce nyinshi, aho mu mwaka w'1980 yashakanye n'uwitwa Maria Rodriguez, batandukana mu mwaka w'1984. Haciyeho umwaka umwe gusa, mu mwaka w'1985 yashakanye n'uwitwa Cynthia, batandukana mu mwaka w'1986, aho babamaranye umwaka umwe gusa. Haciyeho umwaka umwe gusa ashakana n'uwitwa Agradi Protige mu mwaka w'1987, batandukana mu mwaka w'1992. Haciyeho imyaka 2 gusa yashakanye n'uwitwa Dari Silipa mu mwaka w'1994, badivorce mu mwaka w'1997. Yabaye umukinnyi ukunzwe ku isi mu mafilimi yagiye akina harimo nka Lionheart, Time Cop, Fighter Street, The Quest, Maximum Risk, The Expendable 2, Double Impact, Universal Soldier, Death Warrant, Nowhere to Run, Hard Target, Sudden Death. Marked Directional Depth. Jean-Claude Van Damme mu mwaka w'2020 yinjijwe mu nzu ndangamurage y'amateka ya martial art. Ibindi wamenye kuri Van Damme: yabaye umuterankunga mu kubungabunga ibidukikije ndetse n'inyamaswa. Mwakoze kudukurikira. Iyi ni channel yitwa Rukezo. Kanda subscribe maze utazajya ucikwa n'amateka y'abakinnyi ba filime mwagiye mukunda, mukamenya n'amafilime bagiye bakina agiye atandukanye.